سڵاو بەڕێزان، گفتوگۆکەین لەبارەی ڕووداوەکانی سووریا لە دوای کەوتنی بەشارە سەدەوە بابزانین دۆخی کورد بەکوێ دەگات. ئەوەی کە ئێستا لە سووریا هەیە بە تایبەت لە ڕۆژاوای کوردستان و جوگرافیایی لەژێر دەسەڵاتی هێزەکانی سووریای دیموکراتدایە یاخود حکمی خۆبەڕێوبەری کوردایە بەکوێ دەگات؟ ئایا بە تۆکمەی دەمێنێتەوە؟ ئایا بەو شێوازەی کە ئێستا هەیە بەرەو پێشتر دەچێت تۆکمەتر دەبێت یاخود نا گروپە چەکدارەکان کە ئێستا لە سووریا حکومڕانن هەوڵی تێکدانی ئەوە دەدەن و داوای ئەوە دەکەن ئەوەی کە چەکی بەدەستە گروپەکان تەسلیمی دەوڵەتی بکاتەوە. ئایا ئەمە گروپە کوردیەکان دەگرێتەوە؟ کورد لە ڕۆژاوای کوردستان ئەبێ چی بکە و دەتوانێت چی بکە؟ ڕەوشی کورد چۆن دەبێت لە ڕۆژاوای کوردستان؟ گفتوگۆکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز ساڵح موسلیم ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی پارتی یەکێتی دیموکرات پێدە. کاک ساڵح سپاس دەکەم، سپاس بۆ بەشداریکردنت لە بەرنامەی پرسی ڕۆژ. سپاست دەکەم بەشداریت کرد لەگەڵمان. من کرمانجیە من زۆر باش نییە، بەس هەوڵ دەدەم پرسیارەکانم بە کرمانجی بکەم بۆی تۆ باشتر لە من تێبگەی. ڕۆژە کوردان لە پشتی نەمانە ڕژێمە بەشارە سەد چاوا دەبینی؟ ڕۆژ باش سڵاو ڕێژ بۆوە و سپاس بۆ دەرفەت دایمایکم بگەلێ خڕەوە بڕاستی ڕەوشێمە نزۆم ئەم هێویتکن و بەروە باشی هەرە لە گوهرتنەکە مەزن چێ بووە یانەی ئەو تێکوشینە کووەر قەسە ساڵ مەدەدایی ئەم کۆنن بێژن ئێهانە دیرەک ji 2014 حتانا yani 20 salın em têkoşînê didine nagîşte encama ki rejim çû bi hêzên dîn hêzên Sûriya dîn re rejim çû ana em dixwazin li pêşerojê xwe ew Sûriyê ku neçê bibe em ji nûva tev ava bikin yani tedî Kurd ihmal kiribûn Kurd danîbûne aliyekî Kurdan înkar dikirin hebûnê Kurdan pirsgirêkê Kurd nedixwastin çareser bikin. Em hêvî dikin vay ku nehatiye em xanibin bi hev re diyalogê çê bikin tiştekî baş bo Sûriyê çê bikin û ji bo gelê me Kurd ê Rojavayê Kurdistanê jî em xanibin tiştine baş bi dest bixînin. بە باوەڕێ تا پاشەڕۆژە کوردان لەوێ وڵاتی وێ چ وایە؟ Bele pêşerojê Kurdan bi ê Sûrî gişkî we girêdaye yani em dinerin bere nas nedikirin bere dibû Kurtinane ama niha vay ku nehatî qebûl dikin em gotinên xweş jê dibîsine işte em bi Kurdan re bikanin jiyan bikin bi pêkhatiyên dîn re bikanin jiyan bikin ew gotina xweş in mayê em waye di pratîkê kin îja roke didine çarin çend rojin em nizanin lê em hewl didine ku em xanibin bi hev re diyalogeke baş çê bikin ji bo tevayî Sûriyê û Kurd jî di nav de tevê. باشە کورد وێ بکارە لەگەڵ گروپێن دن بە هەڤرا کار بکەن؟ Niha ême wek Kurdê Rojavayê Kurdistanê em amade ne bi her kesî re kar bikin. Em her kesin dindir welatekî de bikin. Bes êhana lihamber me re nebêjin ku Kurd tinane yan jî hebûnê me înkar nakin yan jî mafê me înkar nakin ew jî wek hemwelatî vî welatî mafên xwe demokratîk hene ve mafê xwe demokratîk û taybetmendî xwe hene. Em kanibin taybetmendî xwe jiyan bikin, em kanibin li ser wara xwe jiyan bikin, bi azadî jiyan bikin, demokrasî jiyan bikin. Kî ku vê jiyana qebûl bike em êvîdarin em xwana yani em amade ne ku pê re bi hev bikar bin ama îhanî ku bixwaze bê hûn tinane yan jî pirsgirêkê Kurd tinane yan jî em naxwazin çareser bikin ew ê çare me têkoşîna xwe berdewam bikin. Heta niha va tiştê ku niha em dibînin wê gotinê xweş hene û dibêjin em hêvî dikin ku wê di pratîkê keve. Yani rejîma berê me çi qas dikir ku bi me re bibe ji pirsgirêkê Kurdê em çareser bikin nedikirin. Nêzîkî jî nedibin ama wê niha we jî belkî dî we bihîzdor wê divê Kurd hene û Kurdan jî em ew jî wek me ne û pirsgirêkê wan hene em tev çareser bikin. Ê koçberbûyî em vegerînin bo gotinana gişkî qebûlin. Mayê ku em bi çi hawayî em va tiştana gişkî bi hev re bikin dest bi hev din. Ve jî diyalog pê gerek yani wanî bi gotinê tenê nabe.
کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی دخوازن دەگەل حکوومەتی سووریا دەناف سووریای نوێدا مافی خۆ دەست بخەن یان هەوڵ ji بۆ سربەخۆیی دەدەن. نا سربەخۆبوونە ناخوازن کەسی مەجی ناخواستیە نا بەرێ و نەناها ئێکم دەخوازن دەهندەری سووریەدا ئەمکانە بن مافێ خۆ ببن ئیجا بچە هەوی ببێ بچە فۆرومێ ببێ ئەمکانن لەڤدوو بکەن یعنی منها پروژه خود چکری پروژه مجه ای خواستاری دموکراتیکه ام تخمین دکن یعنی سوریه و ناگره رژیم بره دیسپوتیک و ناوندی نابه دوه نه ناوندی لسوریه تبایی هبه جبر پیکاتین سوریه دیجی هنه نه امتنانه یعنی علوی هنه درزی هنه سریانی هنه پرن پیکاتین دینا پرن دخوازه جالی نتوی دابه دخوازه جالی باوری دابه اجبوی اوی گلکی دبه ام بخوا مغزابون یعنی دستوری که خوی گلکی دموکراتیک چه نو گروی هوا هم به هم راجی اب یعنی وی چرچوبه ده اما جالی فکر دا ایدئولوژی دا بیگمان پارتی جی هنه فکر جی هنه جدابون جی هنه باید کچی هنه لهما مثلا ما پرسکری کما جیان کرنه به هم را یعنی کسی انکار نکه کسی در و نالی نه کشکی به هم را بکن ام هیوید کن ام کنه بم دم پیش ماده بکن بەرز ساڵح مسلم پشتیوانیان ئەمریکا ji بۆ کوردان wê بەردەوام دەبن؟ بله ji bo Amerîka di hindir koalîsyona navnetewî de ye û sîna navnetewî jî bi mara hevkarê xwe hene ji bo şerê bi Daişê re şerê bi terorîzmê re îja ji 2015 de hetina berdewam kiriye em hêvî dikin ji vir we jî berdewam bike û na dîşa jî yani çalakî hene ku çê dibin li hemberî terorîzmê here na ê qesede û ew ê tevlihev dikin yani ew koalîsyona navnetewî bi hev re dikin جبر وی حتی نیکو داعش خلاص نبه گوتنه وانا حتی داعش خلاص نبه تروریسم خلاص نبه اونا به لبه داره بمین یعنی وانی دبیجن باشە تورکیا چ ji کوردان دەخوازن لە ڕۆژاوای کوردستانی چی بکەن؟ نه روژا بطنه ترک دخوازن کرد تر نببن لگی داره لبا روژا واجی و لبا شور جی و لبا کور جی و لحر داره کرد کلکه داره بخوازه هر ما فکر دموکراتیک بسینه او لهم بردارده پلان خواجی هنش بو بیو جا تشتیانا که روجابات کنجی هبونه کردن قبول نکن دخوازن کرد در روجابات تنبن و ما فکر دموکراتیک جی تنبن سروی اساسی گوهرتن دموگرافیک دکن دکوشن کوچبر دکن هر تشتی دکن جبو که کردان جهول اهلیه یعنی دجمانیا که تبایی گلی کردره نبنتنه ولی باشورش خواه ایریش خواه روزانه لوی داره جمع هنه جی گرتنه داگر کرنه مینه کل جمع جی داگر کرنه جمع جی کرنه باشور جی کرنه پەیوەندیان کوردان دەناڤەرە و حکوومەتن سووریا چ وایە؟ نه حکومت سوری ای رژیم باره شما هبونه ما قبول ندکر چه قاسا هول دان یعنی ریوبری خسر و نونرن ما خواست بیرتی کلیان دینه جبو که بس پرسگری که نقاش بکن و آنا دو پرسگری که می کردی تنان ایوای کنه هاتی گوتنه خاص هم جید بیسنه لیهین حتی نا ده پراتیکه ده تشتک نبویه ایما آماده کاری هنه کل آلی ما یعنی ریوبری خسر کشان ده که برفره چه بکن کرد و عرب و سریان و ای خسری دموکراتیکش کی گوتی ده بشتار ببن و بانو بنارم بشانه را دیالوگه چه بکنم و آماده کاری دکن پەیوەندیان ڕەوشی سووریا و کابینێت نوێ ئەمریکا سەرۆکێت نوێ ئەمریکا چ وایە؟ بله يعني أمريكا دولة كمزنة دولة أهالي الدنيا قطبة يعني سياسات إخوانا استراتيجية إخوانا أو إخوانا يعني بسروق عن رنايك ويرتن يعني بايدن شوية ترامب واتيه استراتيجية إخوانا اللي بجبور رجلات ناويجي هنا أو جهنا وقري واستراتيجية إخوا حركات كده ووري ماذا يعني بلكي جبو ماشاندنة أسلوب يعني
جدابون دناف بايدن وترامب تهم اللي هما استراتيجية تقويرت زوزو چينوبه دولة مازن سوزي خوانا سوزي خواجي بوليتيكون داتينن وقوري و بوليتيكون جي سردمش هەڵوێست و داخوازیان دێن هێز و ئالیان دێن لە پارچەیە دێن کوردستانێ چاوایە؟ بله نها گشکی تو لسر اسلوب بلکی جدابون هم پارتی گشکی دخوازن گلی کرد آزاد به دخوازن مافی خوی ديمقراطيك بستنه دخوازه يعني گشکی دوی هاوی ده دیگه نه هفته لین حتی نا تف حرکتنا کنجبر جدابون سیاسی يعني حركة فكرة كفاية بنجات كفاية حتى أنا إيديولوجيا خارج جدا نجاتو واجد تشتكي نورمال يقام هيفيت كل قام بشكي دروجة كواني دا ودوارد نواني دا أم كانوا من بياك بنو تنكي ماشي بياك بي جبو خاصتكي ما في قلي كل أم نوي هاي ولداناتك أم هيفيت كان دامي بيش مدو اللي تكلي ما بشكا رانا يعني چه بارتي سياسي كردي البدره هنا بشكا أم هبدو دبينا قابل بدنا نقاش دكان ما يكون بريارة كتاب بستينا أو ويا ماي أو جاب هيفيت كان دامي بيش مدو أما كانوا بنو يجي هیچ پەیوەندیان دناڤەرە وێ و هێزێندی کوردی ژە سووریا هەنە بۆ نمونە بله ئەنە کەسە بله روزانه هنا أو هنا أما بدو دبينن بارتيون گشكي يكو يكم دبينن أما وك إطار يعني وك أنا كسي وإما وبينك أو يجي شو بنابين كوري برز مظلوم عبدي وبرادر أمريكا أو جد خازنا بهورا حركة ميبيت كان دم بيش ماذا ببيان تيكلي هانا تيكلي بمرة جانا بوان رجانا أم هيبيت كان بهورا مرة بخا تجربة كدين كان بهورا بفكار قدامك وهذا الهامبر دولة سوريا ئامادەکاریان وێ ji بۆ civînê mahê sê کۆمبوونە civîn bibe ئامادەکاریان wê çi ye؟ جبينة چه جبينة civînê مربوطانة mahê sê eger civînên bibe li ji ber pêkhatên Sûriye بله يعني تتخاذي بيجي صار حكم دار يكون هال شامانة أو نوع من كوريا نوع بولسيون نوع نتوي داره يعني خبر ما أدري وان را جهدوه إيرو جوا كونزانن ريبا بريا خسر لراقة داخليان يقدر 10 نقطة تدان أو نقطة ناجش بو يكتي سوري جبو بيشا روجه سوري كوچاو هم كانم هاورا أفكار واتشتانا بشكي تيدا هاورا أم هيبيت كان واتشتك بيجن قهنا باش بيهستن أم كانم لسر لافدو بود کورد ji Sûriyayê yekgirtiyo نا كرد pêkevane نا كرد بهبرا ددن دستينا اللي هما أوانا طبيعي حركسك جهيب بهبرا يعني كشكي بهبرا ين حطانا حركتنا كن اللي هم تخوزن دمي بيش ماذا كشكي بهبرا بيكبرتيو پەیامێ wê ji bo Kurdan çi ye ji her çar parçeyê Kurdistanê ji seranserê cîhanê بله هيرو يكوشينا مازن جبو كردستان لروجافا تيماشان جبروي اوجي يعني تركي كويرو إيريشتكي إيشير نجبو روجافا تاني جبو تباي كردان إيريشتكي كرد بشكي تنم يعني دجمنه قالي كرد استراتيجيك هيرو فاشيزمي تركيا هو إيريش خوش ناز زيادة كريه لسر كوبانه بطيبتي بو چند روجو هم دورپیچ کریه و هم جه لشکر خود که روبرو کوم خود زیده دونه خطره که مزن لسر کوم هم هیوید کن کچه و گلی کرد لطوای کردستان بشگریه کومانه کرد سال 2014 دا و کومانی بسر کد و سمبولا برخدانه هم هیوید کن دیسا هر کسی خودین کومانه در که و تیپوشین الکومانه دوه جبر ایرو تهلیکی لسر کومانه دیسا وقت 2014 وشغل داعش بو نهاجي هيك خديك وداعش تشيكرين تركيا بخويا أما يفيد كان قال لي مال سربيا بي استيار بيتش ضربات بيتش لا درد بي
چل دیاسپورا دمه با گوازی مجتبایی گلی کردرا هی که خودی الكوبانه درکوی نهاده به دمه نهاده دوا پرسیارت ما پەیوەندی دەناوبەرە کورد و لە ڕۆژاوای کوردستانی و تەحریری شام جۆلانی هەنە از نوزم بلکه هنه قالی پیرهانه لی همه ایمه دیالوگ دیرکت چه نبویه وکو ما گوتی دره نربانکاران یعنی کوالسیون ناونتوی او ناو باریدش دخبته زۆر بەڕێز ساڵح مسلم ئەندامی دەستەی سەرۆکایەتی پارتیەکەتی دیموکرات پێدا سپاس کە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ ڕوونکردنەوەکانت لەسەر ڕەوشی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان